dore ifi ifite amenyo nk'ay'umuntu, ariko nugira aho uyibona ntuzihutire kuyitinya. Iyi ni pakyu. Iyi fi iba mu nzuzi za Amazone no mu zindi nzuzi zo muri Amerika y'Epfo. Nubwo ifite amenyo akanganye nk'ay'umuntu, agaragara nk'aho yarya ibintu bikomeye cyane, ariko ntabwo igisagarira abantu. Ayo menyo ayifasha guhekenya imbuto, utubuto, ibimera byo mu mazi, ndetse rimwe na rimwe ikaba yarya udukoko n'ibindi binyabuzima bito byo mu mazi. Pakyu ishobora gukura ikarenga metero imwe z'uburebure, ikagira n'ibiro 40. Mu gihe cyo kororoka, igitsina gore gisiga amagi mu mazi, hanyuma igitsina gabo kikaza kurekuriraho intanga zacyo. Nyuma y'igihe ayo magi akavamo utwana duto twa pakyu. Ariko hari ikintu gitangaje. Amafoto menshi agaragara kuri interinete agaragaza iyi fi ifite amenyo manini nk'ay'umuntu aba yarahinduwe hakoreshejwe editing cyangwa se AI. Iyi fi nyayo ifite amenyo nk'ay'abantu, ariko ntabwo aba manini nk'akunze kugaragara kuri ayo mafoto. None se wowe wari usanzwe uzi ubu bwoko bw'ifi? Andika yego cyangwa oya muri comment. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva.